Danas učimo idući važni njemački glagol, glagol sollen. Znači trebati. Koristimo ga kada netko očekuje ili preporuči da nešto učinimo. Ali prije nego što krenemo, ako nisi još pogledao video o osobnim zamjenicama, preporučujem da to prvo napraviš. Jer da bismo mogli koristiti glagol sollen, moramo prvo znati tko radi radnju. Krenimo sa glagolom sollen. Glagol sollen koristimo kada netko očekuje ili preporuči da nešto učinimo. Navedimo nekoliko primjera. Ich soll mehr lernen. Trebam više učiti. Du sollst deiner Mutter helfen. Trebaš pomoći svojoj majci. Wir sollen leise sein. Trebamo biti tihi. Sad dolazimo do težega dijela, a to je konjugacija. Ako ste pogledali video sa glagolom können, onda ni ovdje nećete imati puno problema jer je konjugacija napravljena na isti način. Ako do sada niste pogledali video sa glagolom können, možete to učiniti sada. Sada ponavljajte za mnom. Ich soll. Du sollst. Er, sie. Es soll. Wir sollen. Ihr sollt. Sie sollen. Nažalost, ovo morate naučiti napamet. Da bi vam bilo lakše zapamtiti konjugaciju svih modalnih glagola, trebate naučiti nastavke. Savjete kako lakše konjugaciju zapamtiti smo već naveli kod videa glagola können. Ako ga još niste pogledali, obavezno ga pogledajte. U ovom trenutku pauzirajte video i probajte ovo još koji put pročitati i zapamtiti prije nego pređemo na primjere i vježbu. A sada je vrijeme za vježbu, jer jedino tako možete zapamtiti i naučiti ispravno koristiti glagol sollen. Napišite odgovore u komentare prije nego čujete točne odgovore. Prva rečenica. Točan odgovor je soll. Ich soll mehr schlafen. Točan odgovor je sollst. Du sollst lernen. Točan odgovor je soll. Er soll seiner Mutter helfen. Točan odgovor je sollen. Wir sollen pünktlich sein. Točan odgovor je sollt. Ihr sollt ruhig bleiben. Točan odgovor je sollen. Sie sollen hier warten. Da li si već pogledao video sa glagolima sein i haben? Ako nisi, pogledaj ga jer to su dva najvažnija glagola u njemačkom jeziku. Bravo! Ako si sve točno odgovorio, odlično ti ide. A ako nisi, ništa strašno. Samo ponovi video i sve ćeš brzo zapamtiti. Sljedeći put učimo glagol wollen i rečenice za svakodnevni njemački. Lajkaj video i aboniraj kanal da ne propustiš buduće videe za učenje njemačkog jezika.